Sanibonani bafethu, igama lami uSamkelo Gayise from KZN, kodwa-ke ngila East London ngokomsebenzi. Umsebenzi wami I do dreadlocks, ngiyastyla, ngiyatwista, ngiyastyla, ngiyacrochet, zonke iy'nhlobo zama-styles-ke bafethu ngiyakwazi ukuzenza. Ngiqale ukwenza lo msebenzi back in 2010, ngangiqashwe isaluni ebizwa ngokuthi XTLS, eyayipopular kakhulu e-KZN at that time. Then ngimuvele East London ngo-2012, ngaqala ukusebenzela East London ngabuilder. Then 2014 ngathi ukungishaya kancane ngabuyela ekhaya e-KZN. Then 2021 ngiphinde ngabuya-ke futhi ngathi no, ake ngiphinde ngibuye ngizozama futhi e-East London. So-ke since ngifikile 2021 nokho-ke kuyazameka. Yebo-ke i-challenges zikhona zona, but-ke akufani. Into eyangenza ngaqala lo msebenzi wama-dreads, ngangikade ngisebenza nje ngisewumfana omncane, but ngangumuntu ongayithandi into yokusebenza nento yokuqashwa kakhulu. Mangikhumbula back in 2010 mangiphelelwa umsebenzi la ngangikade ngisebenza khona, ngabona nje abantu benama-dreads amahle, ngangiwathanda-ke ama-dreads kakhulu. Ngingenawo mina kodwa ngiwathanda. Mangibona umuntu unama-dreads nje ngangihlala ngiba naleya nto, ngibona lezi ay'tali zakhona. Ngabe sengiya e-TLS, bafike-ke bangi-interview-a, bangifundisa umsebenzi, wabangiqasha bangifundisa umsebenzi. Then kushuthi kahle kahle kwaba uthando nje lwe-natural hair, because bengumuntu othanda kakhulu i-natural hair. Abantu bangangithola la e-East London, ngikhona ku-Union Street, kukhona i-arcade nje just after uJam Clothing, kukhona i-arcade mawungena kuyo nje isaluni yokuqala on the right, uzoyibona nje enkulu enama-glass, ene-furniture brown. Then ngiyatholakala futhi enambeni yami which is 061 5211 592, 061 5211 592. Ku-Facebook nguSamkelo Gayise, Gaise. TikTok ngibizwa ngoCool Biggie. Then ku-Instagram anginawo. Lezi ezinye izinto anginazo, ngistika kakhulu ku-Facebook and WhatsApp ku-061 5211 592. Ama-challenges umuntu abhekana nawo kulo msebenzi, ake ngithi nje ibhizinisi yey'nwele ayisafani nasekuqaleni. Back then ibhizinisi yey'nwele used to be a real career, abantu ababeyithatha serious, but now i-law enforcement yethu ivule amathuba okuthi kube khona abantu abasebenzela esitratweni. Thina esiy'ndaweni ey'fana nalezi esirentayo, the challenges that we get is abantu mabefika sibanikeza le fee esiyi-charge-ayo thina for our service, abafuni ukuyamukela ngenxa yokuthi kunabantu abasebenzela ezitratweni ababhadala imali encane abangarenti, laba ababhizi abangcolisa itawuni le esisebenzela kuyo. Okunye-ke esibhekana nako is that ama-renti are expensive, and also asilitholi kalula uxhaso from the government. Ukhumbule nje basisebenza kanjena, abanye bethu safunda umsebenzi but asinazo i-qualifications. So now uma uya kwa-government uthi uyofuna uxhaso, asilitholi uxhaso nje, asilitholi. Kunalokho sibona abantu bokufika kuyibona abasibusayo kuleli bhizinisi more than kufanele ngabe thina abantu abaphethe le bhizinisi kule ndawo yethu. Kodwa-ke siyasokola kakhulu ngenxa yokuthi asinabo abantu abasisizayo, nalaba abaziphathimandla kufanele ngabe bayasilekelela, abasisizi ngalutho. Kunalokho uyafika umuntu akutshela ukuthi yenza ukuthi, uma uthi uyaya ko-NYDA, uya kuzo zonke lezi ndawo lezi, ungahamba laphaya for 7 years ungalutholi usizo. Uzofika bakunikeze into bathi hamba wenza into yokuthi uhambe uyoyenza, baphinde bakutshele ukuthi wrong, baphinde bakunikeze enye uhambe uyoyenza, uphinde uyabuya bakutshele ukuthi wrong. Now enye into-ke eyenzakalayo, you share your idea with them, uyayibona sebeyithathe bayinikeze omunye umuntu. So nje ama-challenges esibhekene nawo yileyo ukuthi sizimele,
akekho umuntu osisizayo, akukho noyedwa umuntu who's trying-ke by ngayo yonke indlela mhlawumbe ukuthi athi usiza abantu abasebenza emasaluni kanje. Njengoba sirenta nje sibhekene nobunzima obukhulu kakhulu, even to get indawo mhlawumbe let's say I wanna open my own salon, ukuthola indawo nje kukodwa kuzongikhosta because kuzongifuna imali engingakaze ngaze ngaba nayo, ngenxa yokuthi akukho lula. Umsebenzi wasesaloni umsebenzi ongeke uze uwazi ukuthi uzoba nemali nini. Enyangeni mhlambe you only get busy for like what 12 days. Zonke lezi ngensuku usuke nje uhleli ungenzi lutho, umsebenzi ungekho ngenxa yokuthi abantu bagcwele phi, bagcwele esitradweni. Yebo.